Oke guys, nih Rasya anak Betawi lagi ada di apa ini? Cimory Dairy Line guys. Nih, tempatnya kita lagi ada di kandang kambing nih guys. Sheep farm tuh. Nih Rasya lagi ngasih makan domba nih. Wah, pinter dah. Ya, wah dombanya ngikutin guys. Deh. Seru guys. Iya, dia jatuh. Oh, dia jatuh guys. Oh, domba gemonya ngikutin terus guys. Oh, dia nangis guys. Dia nangis guys. Guys, dia nangis guys. Oh, ini yang kecil nih guys, guys. Yang kecil nih guys. Nih guys. Tuh guys. Ayo bang, kasih makan lagi, kasih makan. Wah, yang kecil lari, yang kecil. Wah, kejar dia. Tuh, minta tuh dia, minta. Ini si Gemoy guys, Wow, lucu sekali kambing dombanya nih, domba ini. Tuh. Tuh dia minta. Ih, dia takut. Rasya takut, guys. Iya. Rasya takut, guys. Dikasih mamahnya tuh, mamanya Rasya. Cari lagi. Mana kambingnya nih, yang kecil tuh. Yang kecil tuh. Ah, udah habis. Oh, yang kecil makannya lahap sekali. Wah, ini kayak ada kereta apa ini? Kuda yang zaman dulu nih guys nih. Tuh guys. Nah, di situ ada burung merpati guys, kandangan nih guys. Ih, cakep nih dombanya nih, kecil imut. Halo domba. Kamu nggak makan domba? Aduh, ayo cari makan domba, ayo. Tuh. Yang kecil lucu nih, yang kecil nih guys. Nih.